Kuki channel tusoh LAHCHOM nihozaw say labonon ni Kupa tunong ng VANNOI THUSOH chum LAHCHOM ho nabikhon kiloite. Russia le Ukraine kika akidaw na at sila azinglayin Russia tin at zombiin Crimea gamsunga apan sa anaho nasa tayin sudat na simhoy na anay pakitabi na hi. Satellite limla akon kimodo adongzuin Russia sipaiten apan sa anaw su topal hata kailit na Black Sea tuipi pamlam chanin akai phauve kiti na hi. Sule Ukraine mainland apan Crimea kichutmat na munhogazin Chile vale hasat na dingin asimovin Russia sipaiten misimzat zong hatain asupungovin na hi. Hichi kigut na hi Ukraine ten haptasot lova spring offensive ain chil hapiding uva agisay to lona kigut na anayutsu ahi. Russia 10 km saupi thopal kaina anayzingovin na hi. Chule vanlam akon mixer technology satellite limla akimodo adungzuin Russia te hentui pito kinailama Hichi defense line hi ahasi movin akisay na hi. Hichu Ukraine 10 ground offensive ahin bol na diyo lamdinga agin chat o ahina chunga hata Ukraine te amachal mo sa anading muwa abolon nagisay na hi. Russian military analyst Ain Matvin Crimea gamsong hi Vladimir Putin adinga secret ka wahi anti na hi. Amana sebe na ihamtia boina niyawkhat ahong umkhale hichi defense line munhua hi Russia sipaite kitol lut jingding ahi ati na hi. Inla Western officer hon Crimea nungla na dinga Ukraine in pan ala ale kibuy na hi hata ahong sisu uchi dinga hi ati na hi. Senior Russian officer hon Crimea hu na dinga hi Moscow in nuclear garment sa jingzong aman jing dinga hi tia an say saw an hi. Hiti zi chun Crimean hunung ding hi say ha sa ta khat su hi hi. Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Ukraine gamsung ma maanungum kit dinga an say ahin hinla Russian President Vladimir Putin in iti zongle Crimea hi kipido alohil ding ahi atikit lewa hi. Vachan ni khochun Ukrainian President Volodymyr Zelensky Poland gama an khurzelin hi. Hichi Ukraine in Russia sipaite chunga haptakal ahilawle Pasungaya hi counter offensive khalaya nungnona hi chilha piding ahi tia anapunzo khurjin na chu ahi. Poland hi aitia Ukraine lama pangzinga chule Western gamhon Ukraine military le political panpina amuna jingzenga zong hata panla khat chu na hi. Russian President Vladimir Putin in Russian Federation Foreign Policy le concept tha sign and bolta nahi. Hichasun Kremlin in New Delhi Beijing to kimatna hata asuha dingdan akho sa inhi. Hichi phiang mai somli lani asa lekha kisunachun China le India to kisam kaina simhoi dingdan asizin chule lunggel kiba piloi le gol Eurasian continent hope sunga chamlet gamoto kitho khom dingdan apagin hi. Russian agency hon Russian foreign policy tha to ki mana thu do anaina wa Chinese foreign ministry pun Russia China le India gamho hi major power akhang to jinglai chule nasata VANNOI het theita gamche ahi naw chunga Beijing in Moscow le New Delhi to akika o siam hoina ding thua god sa hi danu ana phung doi na hi. Ichi thu hi VANNOI ki khelna nasata hongom do ding din muna amlaya to gon hi VANNOI jin san theita ahidan amu sit ding o hi ati chule Beijing and Moscow to ahidia strategic lam kemat nahi kho sa in nahi thamasa achu Chinese President Xi Jinping in Moscow anavila gamte ni hin malama kal son khom honding dan blueprint zong an sim do lhon anahi. Vachan ni khochun Jerusalem khupia Al-Aqsa hawbua kinotona khota anaw minahi. Israel police hon ichilay muna chu analu nova ki phinna nei ho chu anano do ovin asayo nahi. Hinla Palestine movement Hamas hon
Israel sipaite chalo na chu masanga anasu khalo le chon phat lo na khota he ti vin hi Hamas te hin Gaza strip sung hi avai homo hin Palestine ni pitian ki zot na ki phinna anei uwa Al-Aqsa Mosque mun hu na a amun lam chu zona ki zot na ki phinna nei ding uwa an phon do hi hinla police hon ki phinna nei ho chun mok sunga chu pal ki vienna gi sim uwa thingle song ho ki choya pansa dan uwa maisal dat na ti chu file crackle ho zong ha ta a ana su pu wan hi Ichilai Al-Aqsa Mosque umna East Jerusalem or city muna achi sa phana zong Israel le Palestine mi ten kina ana ki boina an nei jingna mun khat chu hi ade in hichi ki boina hi Muslim te ni khu theng Ramadan lai hi hinom hi aji chu Palestine nam mi sanga simhon ichi Muslim te adinga mun thinga ki he muna hi pathin hodinga ki zu jingjiu chu hi langkhana Muslim te hobu muna hi Jews te hobu thing Temple Mount Judaism te adinga mun thing pena om namun chunga chu Muslim ten amo hobu aniki sa adano hi atiwa hi thuso hi Muslim ten Ramadan amano kimlai chule chomlawa Jews te adinga ni ku thing Passover hunading kun cha chu hi thilsu to kimenin Israeli police hon moksunga Palestine te chandan maisel that chule file crackle ho asu pu dano zong anaso do ovin hi Israel police hon bombanga mai file wak ki kap khumna nanga alu dano zong mu chi thei hi chule ki phinna nei hon kot akil dan ule bombla box tampi akoi dano modo thejin omin hi kiti Israeli police hon asai benawa khangtha tampi dan suki a mai ki to ma ho bu sunga barricade asim dano thulut om to lona amun chu anadal lu novin asayo hi thulut khanin halhom pena Palestine mi jathumles homnga wal Israeli police on amat dingovin asai hi Al-Aqsa mona boina ometi phondo a hizovin salam Gaza apan rocket pachompi Israel gamsunga ki kablo ni hi Israeli sipaiten Gaza akon Israel gamsung lama ki kap rocket nga ta chu Israeli aerial defense system in akap la in adang liho chu Israel gamsung munong la achu yati vin hi rocket na kibuluna lethu nan Israeli garsat len hon Gaza khupi lailunga Hamas te galman cha sim mun pi ni ta anakap si ovin hi Palestine mi tamta in zan kim laizin ki zotna ki phinna annei zun trair ro hal zong anei zun hi Israeli police ho chalo na chunga Egypt min haten demna anezin Egypt government in ki boina tha hin gamte ni ki ka achamna umnedinga Cairo panla anoiza VANNOI gamtampin pan anala na ho alo sapsa dinga hi atin hi Israel le Palestine te ni ki ka ki boina zia kumbul tulbol ha apat boina hi kai zam zinga tu chana hi Palestine mi som ko lakhat chule Israel mi som langale Ukrainian mi khanin thina anato o hitan hi United States President Donald J. Trump Manhattan court mona adin to lonin achunga Hetna chule munsom thumnali vela chon sit na thwango na ho chunga athim mo lodan nge na anane jine hi ichi ke Hetna chu United States khangtu sima dinga anna saloi khatna hi na chunga court roma mi adim set se Halloween United States gamsung pumpi chule VANNOI jin anave na hi thilsu hi United States President anahi so zo si tu lutua hola adinga zong Hetna amasapin hinaliza ahi Donald Trump amasata in Manhattan ko na kipilut na ananezin has money payment tisu tu thang hoi ahi lole zumna thai thu saido lo na dinga sumgu gi thimpi ti thua tu tan na nidan khat lam anadingin ahi akingo no zo si sunga Trumin athim mo lodan anase na hi tugu hosial gu na dinga paisa kipi na thua aman imacha ahead lole athim mo lodan chule Ponster Stormy Daniels to akika alhona thuango no hozong ahi lodan adin pi nahi thutan na ki chain custody akon hado ahin imacha khamga anale dan ta khumna umlovin omna Florida state na
mar a lago ading in analiang do kita nahi asa portal ho to rally nei khomin achunga criminal charge ki bol khum na ho hi American gamsung kisu zum sona hi neti nahi amana seibe na hitabang thil American gamsunga asoding kata san himhimpun keima ka chon sit na ho pin chu gamsung sumang denggo ho anga isa na nei lawa gamsung ka vianjing hi aneti nahi chule Democrat Party lam kai tampi ahidea Hunter Biden chungchang thu ho a seidinga lom tamta ho kitol koiza ama chunga gotna thutan na hi kidang asa dan jong an phongin hi tusu apat napat achai na chen ngai ho zo si na chungchi uwa ka ki panaw ka hin phong ovi tusu tha imukit ka ovin na bonon mangphale chibei